rampo mak rende nantero. Kamarintinan nane Elton Rakbe rampo mempatumali lakone kali. Kamarintinan na Bapak Kevin Timika rampo mempatumali lako Bapak Tasya rampo mak bulian baik. Kamarintinan na Keke Rakbe rampo maoi mata tutun lako mintu anak angko tomate rampo mak bulian baik. Kamarintinan na Pita Rakbe rampo maoi mata nola rendenan tedon. Kamarintinan na taruh nek sela totalan rampo mempatumali lako nek salo nola bulian baik. Kamarintinan na nek nanggar santanete tutun lako nek nakalistan nola rendenan tedon. Kamarintinan na taruh nek nona tamuan nalo rampo mempatumali lako pongkalista sola mintu siruna nola ma rendenan tedon. Kamarintinan na pongetomi Rakbe rampo mempatumali lako nek lion na polalan lako ambe nan nola rendenan tedon. Kamarintinan na taruh nek Nita Rakbe rampo maui mata nola rendenan tedon. Kamarintinan na nek Palen Toyasa rampo tutun mempatumali lako nek lion nola bulian baik. Sang siturusan na nek Berkat Patongko tok barana rampo mempatu lako nenek nakalistan nola bulian baik. Kamarintinan na pongdalle Patongko tok barana tutun lako nenek nakalistan nola bulian baik. Kamarintinan na nek Padel buntu aku tutun mempatumali lako nenek nakalistan nola amplop. Kamarintinan na nek Nofri Tambuan nalo tutun mempatumali lako nenek nakalistan nola bulian baik. Na kamarintinan na nek Pala mangelawa tok yasa rampo mahwai mata nola bulian baik. Kamarintinan na nek Pargas loko serre tutun lako nenek nakalistan nola bulian baik. Kamarintinan na pomobanne tamuan nalo rampo mempatumali lako nenek nakalista nola bulian baik. Kamarintinan na pomopeni maabu rampo mahwai mata lako nek taruyan sola lako nek lion nola bulian baik. Kamarintinan na nek Rara mabu rampo mempatumali lako nenek nakalistan nola bulian baik. Kamarintinan na nek Tania Rakbe rampo mempatumali lako nenek nakalistan nola bulian baik. Kamarintinan na pong Tirsa Rakbe rampo makway mata nola bulian baik. Kamarintinan na Erli Pasolan Mama Etlin dio may merauke rampo mempatumali lako Papa Madatu nola rendenan tedon. Kamarintinan na nenek Datu Rembon rampo tutun mempatumali lako Papa Madatu nola bulian baik. Kamarintinan na Memet Timang Palembangan Batu Papa Leo Pangarante rampo tutun mempatumali lako Papa Madatu nola bulian baik. Tabe lako mintu tu topuragi sabu sangarara na kok karan mosuleng karara na napasaka kalena dio mito babangan lampas sundun kamarintinan nante allo totemo. Kutole nama saya pindan lako tali ngaduan tama solanasang ia tu rombongan mak pentaluntung pasaka kalena. Ia mau tu rombongan sang siturusan na Rida, sang siturusan na Elton, sang siturusan na Bapak Kevin, sang siturusan na Keke, sang siturusan na Pita, sang siturusan na taruh nek Sela, sang siturusan na Nanda, sang siturusan na taruh nek Nona, sang siturusan na Pong Tommy, sang siturusan na taruh nek Nita, sang siturusan na nek Palen, sang siturusan na nek Berkat, sang siturusan na Pong Nale, sang siturusan na nek Padel, sang siturusan na nek Nofri, sang siturusan na nek Pata, sang siturusan na nek Pargas, sang siturusan na Pong Banne, sang siturusan na Pong Peni, sang siturusan na nek Rara, sang siturusan na nek Tania, sang siturusan na Pong Tirsa, sang siturusan na Erli Pasolang Mama Etlin, sang siturusan na Nenek Datu, na sang siturusan na Memet Timang Palembangan Batu Papa Leo.
Encok lu te polo ku. Bagaimana Pak Mayor? Sudah standby kah? Sudah ready? Sudah baru standby ini. Oke, bosku. Mantap saja. Segini pegang Kabar kandung di bombongan. Oh, koyo rum. Bosku rampok. Ya
tento kaise uno ormole lambantama teluha abale tiumbata matitara ampakale ilanti tongkonan mata andili tongkonan PCOA alugule dainan kalebu batulapa arali tongkonan PCOA alukalebu batulapa ranobe Amoya toda pangalolonna todi poda tumuhane iya mola ate lambunna duka lepo ngambulan gonting nama tari Allah iya mo pangalolonna sia nenek Oke bosku. bangkele gila todi gente todi sakka pa ataunanna untandai Allah rongko di pabendamni tananam dama unisan lingkana bulan tuntun iya toda pa tahunan deh inangam manoka iya toda lanelao misame kailingi iya toda lama avantala tala iya piian namelao ke kumumbong iya toda sangke ederan iya piia toda anna tiumba ke untampai sama tiang karan anna tangkum pasombol wa'ba tangkum papayang inde tarampakati tande bisa Tayo tamarok ko pihak anu kiri taruh kia. Iyo. Tadi bisa marok ko. Tapi marok ko harus kiri terus sampai tas tahu. Ada bosku dari total lang guys. Lobet nasa mo tiap Lobet. Ada kasih 100 tanta. Ada kasih 100.
Oke bosku, mantap bos. Kamu kemana? Nara kasih bikin katanya. Dua kadang di kami tong arah putang langgang katong kapananaw pagkapanna hindi kami anak kejadian turun masuk lagi anakan pagkapanna mga konde sila ito wala ang galang ton ini gitu. Bos. Nakuha pa akaranang ki sumbong pudok ki kumuha dan lagi pau-pau lakoton tonto batangani kamu taruh bulan na siya nene ebang kila mimi ikan daurena to di poda tu muane to tiumba alu daw mai pada ibang kila atau daw pada matang naratan na iya to da kina atang nadelo ko lepa-lepana tibi yang kila pakapan na Oi. lako kamu to tiumba anu dia mai pada nga dirembon to dia ngo pada nga di maadikai daenan dia pulembang kangku pasaran narinding ku pale ko pokok naman ang nga banua to tiumba anu lamai daenan pada nga di pangarante kikuha karapa atal lang mo dia ngo esungan makaray kita tatim mimbulo mapapa amo dia ngo suling kararata angka tarimay ponno penawa inde sorongan sepu kibainan rokko esuman madatu pakapan na di sorongo pindan duka rokko suleng karara ami inde tadon salappa kikuha adin no paatapo paaparaya tapo paraya situ pasake na puang siolanan kada nenek natarana kisang kaana lepo mambunan kita bungka iya tola inde sepun nanai kalau si ponno isin na kita kinlang ni iya tola tota tola tanuan salapa nanai ulu sita mura na pakapanna nanai iya tola kabu maalite hubungan sambako digirik gamu kumua antamang kania toda lama apang nampangan sulana sanga ilante lantang karampuang boyo ilante ilan di biloy gaya antamay pun toda sulana sang lama damera pemenak misung maklea Masa ada orang? kumua dino pa kapo pa paraya kapo paraya na tontong oman da abun turingena indirara makamban labintin tanah saririnna temai buku tang masih peadira kumua la tontong kikita lasi bapak buntuan rannu larak dan kikita lasi potane teka borok
Telan na inang ato may kasangka kita. To nene eta to may kaluk kita. To dolo tapo tau bunga. Tontong du kami iya to dadian na batu silambi nene bi iya dioton karangan sirabuan. Tontong du kami iya to dah. Pariwatan karena puang lako tondong to batang ata. Esung patarana kebisara matontongan lako batang tingkah. Tidak. Iya. Kok pakai sandal cepat? Sudah selesai. Anjay. Oke, Bos. Selamat siang. Oke, Bosku. Tadi kami ke Perto. Harusnya ke KPRT. Tadi kami ke Perto. Kalau lapar kita minum ballo di. Ada kaballo di sana. Ada Bos. ballo. Nanti saya merapat kalau begitu, Bos. Ada Oke. ballo 50 liter. Oke, baik. Ya. Mbak mereka itu kumande tak kumande kunci mah di dalam tak kumande. Oke, guys. Rombongan kepiring makan. Ada. Mentar kung tanta para nam tor lindomi pa. Emo ya. Ya. Odo. Ya. Iya. 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 Halo Esi. Yang jadi tabik lagu kita sama-sama na kursiate salurana salu buku dari mai lingkungan padang ilan inan karang pomboio tapi kusang na tetap pelajaran tu acara bilan yang mata kami sadua temi dalam tantang lu temi pempaduan ta jadilah jalan bang musuh itu tapi kita sama yang solanasa situ kama sorokan penawang dibuang angkiran kongkur sumanga itu pak apa kata anak kama totoran sekama lekian angki rampo si tongko dan solanasan tutungkan marintin tontongo si tula kemanda alan kapas sambayang kasih tamu kai kurana padang opuang deno pak kita tonton nato solanasan alan nende si pakatana lampong kikung Yesus di lampong sambayang amin. Jadi tarik lah tonton jalan tu acara.
Ya, jadi supaya acara tetap jalan karena masalah itu tak dilakukan teman kali papasan teko ni tama mo umpasun ni may tanda mali na atau mengharap lang lupa apa ladio na rin din ang terong ladio na bulan na teko ni pataruyan Langko, hero. Iba man. Iba man. Iba man nonton. Yo tarik sesaki berapa sama berani. Oke bosku. Oke baik. Benatelonde, hirona Ermi Pasolang, Bajini Koma Eltin, Jomi Maroke, Umpa Mamaratu. Benatelonde, hirona Mandar, Santanete, Umpatu de Carista. Mandar, ya, yang bisa Santanete, Umpatu de Carista. Benatelonde, hirona Elton Noverave, Umpatu de Carista. Benatelonde, hirona Pita Noverave, Pawemata Lako de Taruyan. Benatelonde, hirona Pontomi Rabe, Napupatu Lako Ambenga Nelion. Yo, iya taruh. Benatelonde, hirona taruh kami ini taruh berabe pau mata.
Minatenote, dinong hija, no me kiroman de tanque, para mata la proletarian. Minatenote, dinong tarung enona, tamon allo, umpatu pokaista sola, siruna. Dito yun. Dare quiero saber. Tenonga nena maratu, yo me rante posiki umpatu, pom maratu. Yo sabu nasa upang kibay. Menamete, menamete eto na berabe, umpatu ne kaisa sola ne Leon. Menamete, menamete berkat patongko to barana umpatu ne kaisa. Menamete, baina pongale patongko to barana umpatu ne kaisa. Menamete, bengan ne paren to yasa. Umpatu ne Leon. Minamete. Minamete. Pena neget telo grave umpatu pa mata la conectaria. Minamete. Pena taruh ke lesel lo total lang. Ngapatu la ko lesalo. Minamete. Pena papanok tri yo kita molalo umpatu me gasta. Minamete. Pena memet di mangpalen yo me baga balaparan deh. Palimbangan umpatu papa manatu. Minamete, penane manatu jo remon umpatu papa manatu. Minamete, penane pergas dole lo conserve umpatu ne kesta. Cium dulu, cium dulu. Pemirsa. Minamete. Baina pungkande, Besok. umpatu ne kesta. Besok lagi tuh. Oke. Silakan di rumah ini. Minamete. Penane ratu mau umpatu ne kesta. Baina pung ben mau Aku tidak mau. umpatu ne kesta Leon. Ne tahu Leon. Bilang apa? Lupa lagi kamu. Ini yo tole masalah sudah. Baina ne tania lo grave umpatu ne kesta. Baina potisa lo grave umpatu. Kau mata Rapin. lagu ne tahuyan. Tapi pasukan mapu pasukan tetap sama seorang pasukan ikan. Ini resi dari kamu kemudian. Laki sudah juga. Marasasi dan toban di foto matuana toban indon toban nabe silun solan asang
tu marasan tarima burana pana lumpa-lumpa na pangaleo mulai kandesina satu na sorong pindan pintu kemara bukan na kimewa ang sorong asang lagi pasundun tu tangkian suruh lola bayan enam lola lantai itu temo tapi kalau kita minta to masura amplop kami kareke lapo sumber suara Aku ditulen nih. Turun banding ada. mak perangi langsung. Akhirnya dapat stadion. Kamarindinan na ni Padel Rampo metanda mali tutun mempatu lako ne Kalista. Tabi itu masurana nenek na Kalista iya Kamarindinan na nenek na Padel buntu mempatu mali lako nenek na Kalista. Kamarindinan na nenek Nobel lalu no tiro manda mempatu mali lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Mama Rian Palawang mempatu mali lako nenek na Kalista. Kamarindinan na nek Valen Tondok Banga mempatu lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Mama Adel Atun mempatu mali lako Papak Madatu. Kamarindinan na Pong Mangiri Tamuanalo Rambo mempatu mali lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Mama Leman Batu Patuku mempatu mali lako nenek Kalista. Kamarindinan na Bapak Gading Talung Lipu tutun mempatu mali lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Mama Reski Tombang Rampo tutun mempatu mali lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Pongolemsa Papasangan mempatu mali lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Nek Rangga Batu Mama Tamin Domerak B mempatu mali lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Ponganto Makbu mempatu mali lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Pongodepa Rampo mempatu mali lako nenek Kalista. Kamarindinan na Papa Anto Nek Kinan Randepao Rampo Duka mempatu mali lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Bapak Elis Tanete Rampo tutun mempatu lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Nenek Andre to gantungan mempatu lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Mak Dapi Tamuan Nalo mempatu lako nenek na Kalista. Tanda balik na Pak Noit Irian Asmat mempatu lako nenek na Kalista. Tanda balik na Pong Salpin Santo Tok Semba Tamuan Nalo tutun mempatu mali lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Bapak Diva Loko Seret mempatu lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Pong Gantara Nek Fedi untuk Nek Kalista. Kamarindinan na Nek Yuni Tamuan Nalo mempatu lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Markus Tamuan Nalo Tiromanda mempatu lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Mama Adel Atun mempatu lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Pasca Pemala ne Sandi Tok Semba Tamuan Nalo mempatu lako nenek Kalista. Kamarindinan na Mama Indah Tamuan Nalo mempatu lako nenek na Kalista. Tanda balik na Nenek Mito Tamuan Nalo mempatu lako nenek na Kalista. Tanda balik na Pong Amos mempatu mali duka lako nenek na Kalista. Tanda balik na Bapak Alfa Batu Kiana Rambo mempatu lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Nek Sepri Patongko mempatu lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Bapak Adit Rabe Rambo duka mempatu lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Bapak Tison Rantepao mempatu lako nenek na Kalista. Kamarindinan na Mak Batak
Jayapura Manglawa to biasa mempatu lako to balu batu nelion ada termasuk nelion kamarindinana bapak Mimi makande membatu mali lako ne sallo tabe termasuk ne sallo kamarindinana bapak Mimi makande membatu mali lako bapak Tasir kamarintinan na iksan totalan papararukan membantu lako pengsallo kamarintinan na ike totalan membantu lako bapak Tasya tanda mali nasri totalan membantu mali lako bapak Tasya tanda mali na iksan totalan membantu mali lako bapak Tasya tanda mali na mama Yuda pangrante membantu mali lako nenek Nakalista tanda mali na Pak Alvin Tanete membatu mali lako nenek Nakalista tanda mali na Markus Palempang membatu mali lako nenek Nakalista tanda mali na B5 atau M5 dari Ledo membatu mali lako nenek Nakalista tanda mali na Bapak Weli Tommy membatu mali lako nenek Kalista tanda mali na Bapak Sandri Talung Lipu membatu lako nenek Nakalista tanda mali na Mama Berta Limpong membatu mali lako nenek Kalista tanda mali na Mama Adel Atun anti Mama Bong untuk anti Mama Bongga tanda mali na Mak Hendra Asmat Papua membatu lakon Kalista tanda mali na Bapak Feni Makbu Tiromanda membatu duka lakon Kalista tanda mali na Bapak Linda Rabe membatu lakon Kalista tanda mali na Pak Bira Anton Bebulian membatu lakon Kalista tanda malina Bapak Sena membatu mali lakon Kalista tanda malina Pong Sipa Tiromanda membatu mali duka lakon Kalista tanda malina Banne Tamuanalo membatu lakon Kalista tanda malina Pong Anggi Rabe membatu mali lakon Kalista tanda malina Bapak Rado Pasele duka lakon Kalista tanda malina Nek Repa Matasuki membatu mali lakon Kalista tanda malina Bapak Surya Santo Limbong Langi Tobiasa Agung membatu mali lakon Kalista tanda malina Nenek Tita Bontong membatu lakon Kalista tanda malina Mama Repa Talung Lipu membatu lakon Kalista tanda malina Bapak Alpa Samorron duka lakon Kalista tanda mali na Bapak Sukma Rantepao tutun kaboro lakon Kalista tanda mali na Nek Kesya Bolu membatu lakon Kalista tanda mali na Nek Pirade Rabe membatu lakon Kalista tanda mali na Pak Mota Timika membatu lakon Pongrekina Timika tanda mali na Bapak Yoin Morowali membatu lakon nenek Nakalista tanda mali na Puan ne anti rampo tutun wa mahoi mata tanda mali na Bapak Patona tabe tanah 7 te amplop ni Pa Maserokin dan ni lagu teme to napa tu temati tangkian suruh nolak amplop tanda malina Bapak Christian Pangrante tabe takukana 7 tanda malina Bapak Alma Tolikara takukana 7 Bapak dapat patona di Pamanasa tanda malina Neyan Tamonalo membatu mali lakon Kalista tanda malina Ne Rano Limbong Langi tutun lakon Kalista
Tanda maligna Bapak Lira Tamuan Nalo Mempatumali Lakone Kalista. Tanda maligna Bapak Kevin Malango Mempatumali Lakone Kalista. Tanda maligna Nek Budi Mempatumali Lakone Kalista. Tanda maligna Nek Kevin Tamuan Nalo Duka Mempatumali Lakone Kalista. Tanda maligna Nek Patak Mangalawa Toyasa Mempatu Lakone Kalista. Tanda maligna Nek Dela Batu-batuku Mempatumali Lakone Kalista. Tanda maligna Nek Badul Tamuan Nalo Mempatu Lakone Kalista. Tanda maligna Bapak Hani dari Rahde Mempatumali Lako Bapak Tasya. Tanda maligna Bapak Hani Tok Talang Mempatumali Lakone Sarlo. Tanda maligna Bapak Fano Samuel Padulu Tok Talang Mempatumali Lako Bapak Sarlo. Iya. Ramporanan namo teme tangkian suruh nola amplok ki masakuran dan dibuduki abemi tarime mintu tematik keluarga. Lengan mo makakalolokan na upuri ke pendaunan na temay tanda mali. Unola temay rindehan tedongo sisola temay burdambay pakapan na. Unola temay tanda mali unola amplo pakapan na ampuran na luka iya toda langang pendaunan na inde solongan sepu pakapan na turutun luka rek ke makakalolokan na temay lumpa-lumpa na paapanaungan dayanan pada ngabimatan be. Nakuha pa akan lagi lako tondon to batang mitin lagi pau-pau lako batang di kaleni lako kamu inde tarku bulawan na to di poda tu muhane suman pa akalandoan kikuay ng makang bantongan temay tangkilambi na manimpa to mantang kikaratuin na inde karampon ni tongkon ni ang lolekona inde daw matin bukan ukarungan to malambi sung pusukanan na dete toko perelena iya mo digente takin siura na lepong mantondo ko sarapang mangkamaan ate pangaleon bida siyoso mengkala atiku matande to rumasake pakapan narampoduka untong konni allo lekona inde kulla sumulena terawa to digente to manarang unna da ibaiti ito pande umpanundu tanga paisan bida siyoso mengkala atiku torro pariwa ke ku tiro-tiro hidup kamati tungka ku pata apai mata ina nga to maluangan bating komi kamu to masindung karangan inawam ni to pande komi kamu maapasirun duka tonang ilang lepongan tondok ke denni teme tau si salah-salah tindo ke denni teme to kenden tau mata si salah-salah pangimpi dendo pata ko pa siguro pasakin aku ang talo sama buah pandangan anta tontong masakin mairik magbimbing pada ilang tekula ala kapatulako bilang na meron na siyang gireman na pila tabi tawag ito kami lang sa mga paningog si sola sa mga pasakulaku tabi tama dukan to digiyang to parang ito tabi dukung itu anak kata bersimula anak kau temukan nih
Belan nama kamban niya rarama kamban manimpa iya buku tangsi peader. Rampo untong koni allo leko na solakula asumulena. Tahakin si urang na lepongan tondok sarapang makamah na tepang leon. Bidasyoso lengkalatiku matande to rumah sakit. Solatu manarang nada ibaiti pande panundo tanunisan bidasyoso lengkalatiku torro bariwa. Si taruna ya turun mohon lampas sundul kamaritinan na lantai allo tarang denulangan. Ia mutusang si turusan na kapala lembang ballo pasange. Rampo mempatumali lako pongolion tuuton makbul yang baik. Sang si turusan na naikinan rantai pao tuuton mempatumali lako nailion nolarin denantero. Sang si turusan na Saskia Minanga tuuton mempatumali lako nailion nolarin denantero. Sang si turusan na Tasya Pongtenri Minanga tuuton mempatumali lako nailion nolarin denantero. Sang si turusan na Dede to yasa Rambo mempatumali lakon Leon nolaren denantero. Sang si turusan na Bapak Mary talung lipu mempatumali tutun kaboro lakon Leon nola bulian baik. Sang si turusan na Pengumilsa Rompoan tutun mempatumali lakon Leon nola bulian baik. Sang si turusan na Pongbella Mangani Rambo mempatumali lakon Leon nola bulian baik. Sang si turusan na Gade Minanga Rambo mempatumali lakone Leon nola buliang bay. Sang si turusan na Rida Kilala Diome Kalimantan tutun mempatumali lakone Leon nola buliang bay. Sang si turusan na Pak Ayumi Papakayu tutun mempatumali lakone Leon nola buliang bay. Sang si turusan na Neundan Buntu mempatumali lakone Leon nola buliang bay. Sang si turusan na Lianor Manokwari Rambo mempatumali lakon Leon situru bulian bay. Sang siturusan na Pongdalti Kalimantan Rambo mempatumali lakon Leon nola sorongan namplok. Sang siturusan na Misbah Mangani Rambo mempatumali lakon Pongolion nola bulian bay. Sang siturusan na Pongbrenden Pesondongan tutun mempatukaboro lakon Leon nola bulian bay. Sang siturusan na Kinan Rante Pao tutun mempatumali lakon Leon nola bulian bay. Sang siturusan na Mak Linda Lilis Rante Pao tutun mempatumali lakon Leon nola bulian bay. Sang siturusan na Papa Doner Rante Pao tutun mempatukaboro lakon Leon nola bulian bay. Sang siturusan na Papa Cindy Patumbeng Rampo mempatumali lakon Leon nola bulian bay. Sang siturusan na keluarga ni Ambon bahkan Sa dan Kulusalu mempatumali lakon Leon sola anak na nola bulian bay. Sang siturusan na Bapak Bidang Pesondongan Rambo mempatumali lakon Leon nola sorongan amplop. Sang siturusan na Mama Kaca Pesondongan tutun mempatukaboro lakon Leon nola sorongan amplop. Sang siturusan na Bapak Windy Minanga tutun mempatumali lakon Leon nola bulian bay. Sang siturusan na Kesya Tadongkon Rampo mempatumali lakopong Andi nola bulian bay. Sang siturusan na Anggun Tadongkon
rampo mempatumali lako pongandi nola bulian bay sang siturusan na Papa Angel tadongkon rampo mempatumali lako pongandi nola bulian bay sang siturusan na Papa Maya tadongkon rampo mempatumali lako pongandi nola bulian bay sang siturusan na ni Wandi tadongkon mempatumali tutong kaboro lako pongandi nola bulian bay sang siturusan na Pak Asel tadongkon rampo mempatumali lako pongandi nola bulian bay na sang siturusan na Papa Agung Pambalan rampo mempatumali lako neandi nola bulian bay. Ia menutup rombongan peserta kalian dalam masuk dalam rintingan dalam PA Loto Temo tabek pusaran sabu harap pisana makara ita masolanasang sang siturusan na Kepala Lembang sang siturusan na Ekinan nek Saskia nek Tasya Pong Tenri nek Deden Bapak Mary Pong Milsa Pong Bella Gade Rida Kilala Bapak Yuni keluarga nek Undan nek Lianor Pong Dalti nek Misbah Pong Brenden nek Kinan Mama Lindi atau Nenek Lilis Bapak Doner Bapak Cindy keluarga nek Ambon Bapak Bidang Mama Kaca Bapak Windy nek Kesia nek Anggun Pak Angel Pak Maya nek Wandi Pak Asel na Bapak Agung. Indah
dale tidak yoga yang adilindota aule langan di tingaratu kale reke di son dongo penti ilole to dirundunan panggalukan anale di pakalan dosangka anale langan nama sapuranda anale rekesarina bodemo onele inde dayoto dige intele takin siurana di pangale ole sarapang mangkamana teto ondo kole yamo bidasio o sole yamo mengkalati ikule matande toromasa akele inderuka dayoga yang adili indo taule digente mana langum nada ai baik ile pande umpanundu tamapai isale ya mobidasio o sole ya mengkalati ikule nadoro pari iwale ya mobidasio soaname kalatiku obento inang dirang aku toda to bulungku singga toda to beluakku untiro ratun natondok umpe mantakaraenah tetaenan iya karaenna tondok iya gatun nate daenan indeh daenan digente apa ate pona padang minanga tungkasangan tosi kambi iya toda kalimbua maboba tosi saladan iya toda minanga lambe iya mo pantaranakana sianene emendila lalamo digente kundu bulawan tomaluang asambu batu bate kenang umasindum karangan inawan na to untar anak kalimbuang aboba umpanumbo panambuta nga maati pakapanna limbo maduka iya toda sandarupanna digente ito kon nate tondoko bose tang damaan nate dahenan pada ngadibal lopasane pongo dua tompu pak gantianan na tomangka iya toda dipilih ilang sa atong maimpun iya toda diempong pulawang tasak ulang mai tangana tahu kamban
annalangan iya toda tangke na lamba unisung daw kura pakna dai langan iya toda undongan ni tau kampan na reke iya toda urerung tau etong doko salipapan te pangleong pakapan na tigil lang aduka iya toda baturupan na to tiumba lulo may daenang titanang talo tolaw pada nga di talo lipuh tondoko mangkan oleh pengopindan siya nenek taruk allo bintin na deto kudo di lagi siya nenek pangarunan tolong ngina pakapan na tiumba aduka iya toda baturupan na sombo pantarisan na iya toda todi poda tumuane esuman paakalan doan tulangan di pekutana itu endek iya di paapailei daw tele penganburan gunting na tanah matari allo to tiungga lulo omay kaenan pada ngadita nongkon tondokon oleh pengopinda nasir nenek patawang abunga ato allo ang ginate Tadi yang tepanggawa guys. bakapan na timba adu kaya toda batu rupanna iya mo iya to si sawaran duga kana nenek to bintin si tarana ka iya toda karaeng na tondo ko to tiumba lulamay pada nga di pambaman tondo ko na lili nenek tipo nenek siya ne isi to ang luang nina at waktu pura di peredo tondo ko langan di pekapuang idaenan di pekaraeng ni pakapan na limbo kodo kaya to na sandaro panna to unni sungi unaan na duka le pengambulan palisung na tanah matari Allah tondo kamangkan ale pengopindan siya nenek langkan barani to Allah mina anna tontong iya to da si kambi iya to da pasa anak tahu kamban to tontong si saladang tamwarna tahu huda iya mo tondok orang-orang kena kotopo daenan iya toda pesimbongan kota Maria ilang telepon Baso. Kantor di rombongan nih.
Anu, kada mo kitanta. Loya mo ki. Ha? Ada si pelo ke dalam guys, sempit. Iya. Sempit guys. Rombongan yang paling banyak jadi Iya. sempit di dalam. Mana saya mau tadi? Saya tahu. Nonton nanti orang ada ke dalam. Tabe tanta. Iya. Tapi laku kamu itu Mirsa. Tabe iya. Oh ada di sini bosnya. Udah dekan dia nak. Tahu kalau kuman jam di sofa ayam kira kuman di nano tino to. Sembayang anak kemana kita di itu. Belum membuka di mana kok? Jago mo ka. Jago mo. Ah, politiko. Pwede rotation ka na. Karena uang untuk bayar. Apa sana? Minat satu slot ke. Oh iya. Impor. Karet saja. Iya. Anak ada kan? Iya. Yo. Apa? Kita turun induk peserta kembali. Kita
Ada ayam guys teh mata kalau mau guys. Mungkin dah kau kita lanjut dah. Dapat lu mati rata, langsung solo. Kenapa bosku? Lapar maki kah? Iya. Ya, oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di Lembang Balopasanga ini guys dalam prosesi pemakaman, tepatnya di Tongkonan Matande ya. Ya, jadi guys tetap dukung kami Toraja News. Tetap dukung kami dengan mengirimkan bintang-bintang guys untuk mendukung live streaming kami. Oke. Oke bosku, siap Pak Mayor. Oke. Tak terima bintang koke-koke loh. Ya teh pengirim bintang palsu teh guys. Oh, bintang koke-koke mana Rika aku ampun pemirsa. Bintang langit. Malam tekap pala alam teh. Oke, kita jadain dulu guys.